U najnovšem televizijnym magazinu budeme emitovac prilog o aktualnej lamački kukurici po naših hotaroh. Hodnice o Patrici prilog o trimanim okruglim stolje na temu Interni etični kodeks medijoh, ktorým snovatelje nacionalni soviti nacionalnih menšinoh za predstavena robotna verzija internoho etičnoho kodeksu nacionalnoho sovitu Rusnacoh i novinsko vydavateljni ustanovi Ruske slovo. U najnovšem televizijnym magazinu doznať se i jak robi mišana grupa u Decinskej zahradki Herljička u Kocure. U Zavodze za kulturu vojođanskih Rusnacoh u Novim Sadze otrimana literaturno-vizualna vistava Emiliji Čizmar Tviteratura zmura. U vizice i da skelo epizodi projekta Faces jak sam prežil maltretovanje. To ti drugi prilogi za našoj zajednici hodni se o Patricu u najnovšem televizijnym magazinu na njezelju 29. septembra na 20 hodin.